Toa, ko te whawhai a Edmund, rāua ko oina. I think Edmund would probably slip in a quick point just to keep him ahead, and I think that's the last round it'll decide it, I think Oina's got the fighting spirit, so yeah, I think they'll be just feeling one another out. I think the second and third rounds will be the telling rounds. Tōgoa! Ka hoki anō ngā toa tokorua nei ki te ia o te whawhai. Ko Edmund kai te aru i a Oina. Ka whakatoi atu. Tere tonu te whakahoki a Oina. Ka kuhu atu anō a Edmund. Ka pai te karo haere a Edmund i tana hoariri. Ka hala! Ka hala! Ka pai wēnei tātai a ngā toa. Ka tūpato. Ka tuki-tuki. Ka u. Ka hoki anō a Edmund ki te aru i tana hoariri. He karo. He hoki kōmuri te whai a Oina. Ka pā angenge ki ngā toa. Mā rokau ana tēnā wero nui a Oina. He whawhai hanga tūpato te āhua o tēnei whawhai. He mā harahara no rāua, kai tuku i tētahi piro ki te hoariri. Ka tūpato tonu atu, tae noa ki te paunga o tēnei wāhanga, tātai rākau. Te kau he kona e toia. Tatamutu. Aere ki nā pātu. Ka pai. He likes to, he's a fighter too, so he likes to get in there and, do the deed, so hopefully Owen might have a bad reaction to it and might lose. Oina sort of, he's usually got that last round sustain, because he's quite fit too, but then Edmund's also fit as well, so again, it's either one. Owen's, yeah, he's been the last champions of the last two series. But with Eds, I think Eds can take him out. Wāhanga tuatoru, kai te tukinga nui, a Edmund rāua ko Oina. Kua hanga tūpato te āhua o te whawhai. A koe nei pēr, kai tēnei te wāhanga whakamputunga, te paunga wera. Ka rere tonu ngā toa. Ka whakamātau atu a Edmund ki tana hoariri. He karo te mahi a Oina. Nā te teitei me te roroa o tāna toronga rākau. Ka ākina i te kaiwawao. Ka oho atu a Oina. Ka rere a Edmund. Tō tika atu ki te rākau a Oina. Ka whai tonu a Eri tana hoariri. He tonu. Ka pai rawa wēnei koringa toa. He wero, he karo. Hai kaupare atu i te hoariri. He tonu. Ta himini te e toi ana. Ka tatapau te wā ki tēnei whawhai. Tuki kau ana ngā rākau, engari me u tika atu. Tere tonu te kōkiri a Oina, ka u. Ka tonu, ta mama. Ka tonu ra. Ka ākina atu ki tēnei pito mutunga o tēnei whiringa whāiti. Ta tatamutu. Ko waira, ka toa ki tēnei taumata. Aere ki nā pātu. Hiro. He tukinga nui, e whakatīnana nei i ngā momo pūke ngā te toa Maori.
That was a close fight, man. It was probably, yeah, I reckon one of my hardest fights, if not probably the hardest fight I've ever had. I knew it would be a hard fight, and especially challenging Owena. I knew as soon as round one started, I knew it would be hard to get in. I just couldn't believe how tired I was only after the first round. But, you know, it was a mean fight. So because of what I expected, I knew it would be a hard fight. I knew it would be hard to get in there. As you all know, it would be hard, but give it my best and give it a go. Tēnā, ka ia wai te toatanga nui ki tēnei whawhai a ngā toa o te puna tuarua. Ko tae anō ki taua wā e ngā toa. Ai whakahuahua ko ai i toa. Nō reira, aneira. Ko tō tātou toa mo tēnei tātai rākau, mo te rānei. Kia koe ona, hongi. Well, I always knew it was awesome just by watching previous seasons, and I thought, man, I want to fight that fella, see I'll go up against him, and yeah, next time. You know those ones where you come across and you know that they're an even match against you, and then just like, you know, if you won, you only just won. That was what I was facing there.